Welcome to the Martial Arts Psychosis audio podcast. Grab some coffee, protein shake or your favorite steroids and enjoy the show. Psychosis refers to an abnormal condition of the mind and is a generic psychiatric term for a mental state often described as involving a loss of contact with reality. People suffering from psychosis are described as psychotic. Martial arts psychosis. MMA through the bars of a mental institution. Dobro večer poštovani slušatelji i dobrodošli u pretposljednju, ovaj put je to 6. epizoda prve sezone Martial Arts Psychosis audio podcasta. S nama je večeras jedan od najtalentiranijih hrvatskih boraca lake kategorije i moj dobar prijatelj Marko Burušić. Bok Marko. Pozdrav Fiću. Evo ovako, da uputim slušatelje, ti i ja smo se upoznali prije otprilike 2 godine, ti si se taman bio spremao za Perešu, a ja sam radio kao PR MMA lige i sad ovako neko kao uvodno pitanje, kako sada, dakle ti si taj meč pobjedio, kako sad gledaš na taj meč i MMA ligu općenito? Pogledaj, taj meč možda je meni bio najteži u karijeri, jer niko mi nije dao šanse protiv Pereše. Pereše je bio tada puno iskusniji borac od mene, imao je nastupe u Italiji, u Velikoj Britaniji. U Italiji? To nisi imao pojma? Je. U Italiji, u Velikoj Britaniji, imao je, ja mislim, 5-6 mečeva više nek ja, tako da da ti iskreno kažem, nisam ni ja očekivao neku pobjedu, da ti kažem. Spremili smo se kvalitetno za njega i dati 120%, da, što bude, ne? Da, ali znam da ti je bilo bad i bio si bolestan prije, razbolio sam se, bio sam prehlađen. To si bio jebeno bolestan, šta? Je, bila je prehlada i uglavnom pluća su me jebala 2 tjedna prije meča, ne. I tu sam, taj tjedan sam uspio nabaviti Sumamed i to me ajmo reći nekak spasilo, ne. Tu mi je i pomogao, naravno, Hrvoje Martić, svaki put poslije treninga smo infuziju, ne. Zakon. Hrvoje Martić je dobri duh hrvatskog MMA, svim borcima isfurao on i Blažićević. Reci mi, sad kad nije nam baš u strukturi, ali te mogu pitat, kako sad gledaš na Perešin danji razvoj karijere? Mislim, on je sad, koliko, izgubio je 2 meča, ili tako? Je, izgubio, nisam siguran, znam da je protiv Bugara izgubio, ali radi izvrstan meč, bez veze I protiv Barija je izgubio? Je. Trenutak nepažnje, Gilja, sjećam, mislim, Bario je kvalitetan borac, to ne mogu reći. Za taj, zadnji meč nisam gledao, ali gledaj. Svako ima svoje uspone i padove, jel tako? Istina, da, slažem se. Samo se nadam, mislim, Pereš je onak korektan momak i dobar borac i nadam se da će vrlo skoro zapravo biti njegov ponovni uspon i nadam se da će napraviti nešto od sebe. Sad, kad pričamo o MMA ligi, ja ću te pitati odmah direktno, je li istina da ti je MMA liga dužna pare? Je. Koliko? 11.500 kuna. Ok, i sad, mene zanima, dužni su ti pare već koliko, godinu dana ili šta? Je, godinu dana. I sad, mislim, ti nemaš jel imaš ti uopće neki legalan način da ti naplatiš taj dug? Pa iskreno i ne baš, u redu, ne, tu se naš trener Saša Zorić zalaže za to, tako da nadam se da će to biti riješeno kroz mjesec, 2. Ajde, nadam se i ja da hoće, ali znaš što ja vidim, mislim, nije meni toliki problem, naravno je, žao mi kad čujem da nisi dobio honorar, ali općenito kužiš ti na kojim je granama naš sport kod nas kada jedan borac uopće nema načina da si naplati dug, kužiš. Da li ti misliš da šta bi se uopće trebalo napraviti po tom pitanju? A šta možeš, znaš sada ti ideš nekog lihvariti ili ne znam šta, kamatari, znaš što
ja nisam takva osoba, ne. Ne znam kada on... Ne znam, znaš ono, gle, trudimo se maksimalno i onda tak, da nas ne isplate, to je ono. Da, Znaš, ono. to je onak baš ponižavajuće zapravo. Je. Ali to je nekak mi se čini to i ta ono, možda sam ja sad ono tragičar, a mrzim biti tragičar, ali jesam. I onako ono klasična hrvatska priča, svi se nešto muče, kuže, svi nešto rade, kao Da. niko nema para. Znači ono, ja sad tu nekog jebe, kužiš. nikak da skužim. Ali dobro, sad jebo ligu, jebe sve. Koji su ti daljnji planovi za karijeru? Znači sad si pobjedio nekim trokutom u Rusiji. Da li ćeš sad se dalje angažirati u Rusiji ili kako? Pa gledaj, ostavili smo dobar dojam dole. Znaš ono, mene su doveli tamo da izgubim. Ja nisam ni znao, Džemal po Šerdogu je imao 10-5, ako se ne varam. Mi kad smo došli dole, mi kad smo ušli u slačionicu i dobili smo papir, uglavnom to je sve bilo na ćirilici, ja to uopće nisam obraćao pažnju, dok međutim Saša zna ćirilicu i pisalo je po skoru da ima 27-6-1, on uopće mi nije htio ni reći za taj skor, rekao dobro, rekao mi je tek poslije meča. Znači bio sam tamo doveden da izgubim, jer Džemal je tam bio domaći borac. On je, po pričama koje sam čuo od organizatora, on je vrhunski trener, vrhunski borac. Znači bio sam, ja mislim da je bio out, nije se borio godinu dana. Tako da dofurali smo nekog da izgubi, ne? Da. Međutim, pobjedio sam trokutnom u prvoj rundi i impresionirao sam cijelu publiku, možeš misliti kad 6000 ljudi zašuti, ne? Čekaj, 6000 ljudi, dakle muk? Je, muk, na kraju normalno pljesak, sve divota. To je lijepo. Je. Ali Rusi imaju tu neku politiku da dofuravaju kante, što bi citirat ću Dukića kese, da ih tuku i da se zapravo pumpaju skoro. Pa vidiš, ista stvar Radman protiv Butenka. Prvenstveno ja sam trebao ići raditi taj meč. Međutim, ja sam bio na moru tada, radio sam i nisam imao putovnicu, tako da je Antiša uletio, što je zapravo na kraju ispala super priča, ne? Tak da, dobro, znači sad kad gledaš nekak naprijed, kako misliš da bi mogla tvoja karijera izgledati dalje? Pa gledaj, moram se zahvaliti odmah ovim putem s menadžerima, Saši Buloviću i sa Aleksiju koji surađuje s njim u Rusiji, što nam rješavaju dole mečeve. Sad još nije niš službeno potvrđeno, ali ja i Antiša bi trebali ići na taj turnir osmorice, ne? U Rusiji. Antiša bi trebao ići do 77, ja do 66. Sad nije ništa, neću reći nije ništa službeno, ne? Ali ciljamo sad trenutačno na to. Izvršno. I da li bi to onda moglo biti neki valjda veći honorari i nešto? To su to već ozbiljnije novci. To je, a mislim onak tipa liga, ne? Znaš turnir osmorice, svaka 2 mjeseca su borbe, znaš dobra je lova. Za razliku od lige, Ok, sad kad već pričamo o Rusiji, kad sam radio podcast sa Truščikom, imao je gomilu smiješnih priča iz Rusije, imaš ti koju? Pa da ti iskreno kažem, čak i ne, to mi je bio koliko i najbolje iskustvo, toliko i najgore, išao sam zapravo na drugi kraj svijeta, Vladivostok, znači, znaš sam bio Vladivostok, to je 9 sati vremenska razlika, ja nisam 4 dana nisam mogao spavati. Znači, katastrofa. Čak i zadnji dan su nam nabavili te tablete za spavanje, mislim super, jedan dan ću se naspavati, to je to, nakljukam se, odem spavat i u hotelu bila neka svadba, vatromet, taman sam zaspao i vatromet to i kurac natrag u hodnik, visio po internetu do jutra, tako da me trener na kraju probudio, rekao ajde budi se, moraš na meč, ne. Ti si zapravo pospan i nenaspavan čovjeku napravio trokut po 6000 ljudi. Da. Predivno. To je jelena priča. Šta je sa FFC-em? Jel imaš kakve šanse za suradnju s njim? Pa, Saša je bio na razgovoru sa Petrakom, sad oni su neš pregovarali, sad koliko će to sve realizirati, ja ne znam, ja stvarno se htio boriti za FFC, ali trenutačno FFC je među najboljim organizacijama, tako da definitivno da, ja bih htio surađivati sa FFC-em. Ok, reci mi, s kim bi htio raditi prvi meč
u FFC-u? Evo, ono od naših boraca, znaš, ovi koji su poznati našoj publici možda. Pa ne znam, tu je sigurno Filip Pejić, koji je trenutačno ima isti skor koji ja, 9-1, tu bi bilo... I obojica jedini poraz imate jedan od drugog. Tako je, da. To bi bilo dosta zanimljivo, mislim. A gledaj, ne znam, znaš ono, kog mi daju, prihvatio bi. Lemi? Da, definitivno bih htio, čak sam sa Lemijem, to je čak Saša i pregovarao jedno vrijeme da radimo s njim meč. A gledaj, tu ima dosta dobrih boraca, ali da, ajmo reći Pejić i Lemi, ne. Do kategorije do 66 je stvarno ono, nakrcana talenta. Je. Po meni je ono jedno od najatraktivnijih kategorija, to i do 70. Truščić, Truhan, Jelčić, ta ekipa. Kako ne, vidjeli smo zadnji meč Jelčića, ne. Da, to su vrhunski momci, vrhunski. Reci mi, dotaknuli smo se Filipa Pejića, dakle, nekak smo napravili mali uvod, u principu, borili ste se 2 puta. Prvi put si pobjedio ti, Red Nekić okom, drugi put... tehnički nokaut. Tehnički nokaut je bio, A drugi put je pobjedio on arbarom i to od kaveza, tako? Kakvi ste ja znam da je on bio, sjećam se te presice, u onom Urnebesu je bilo, još je rekao kao tući ću te 3 minute, bio je prilično nabrijen na taj meč. Pa je, znaš ono, to mu je bio jedini poraz u karijeri, mislim to je normalno, znaš ono, ima jedini poraz od mene, znaš ono. Kakvi ste vi odnosima privatno? Misliš tada ili? Sada. Pa sad čisto kao on se meni javio i poslije borbe, znaš da mu je čak ovo bila najteža borba u karijeri, da mi možemo i surađivati sve, čisti respekt, ne. Ok, izvršno, to mi je baš drago za čut. Reci mi, njegova reakcija nakon vašeg meča je po mnogima bila neprihvatljiva, čak ga i Saša bio odgurnuo. Kako ti gledaš na to? A gledaj, znaš ne znam kako ti kažem, gledaj u redu, možda je to jedna doza adrenalina i sve to stoji, ali moraš gledaju te ipak, ne znam, milijone ljudi, to je tad čak prenosilo se na Eurosport Asia, znaš ne moraš pokaži da si veći sportaš, digni mi ruku, ljudi će te više cijeniti. Znači ljudi, jel mi vjeruješ, mene su stvarno hrpa ljudi zaustavili, radio si koji je ovo debil, kak je to mogu napraviti, a nisu upamtili zapravo koliko je dobar meč bio. Da. Fakat je bio, svi su mi pohvalili, svi baš je šupak pa ne želim da ljudi pamte po tom meču. Da. Meč je bio odličan. Mislim, meni je užasno žao što si ti izgubio, jer to je bio prvi i jedini, ja sam navijao za mnoge dečke, naročito iz Novog Zagreba, iz ECT-a, koji su moji u principu matični klubovi, ali za taj meč smo se ti i ja spremali skupa i onak, nisam se mogu suzdržati, ja sam urlo s onog zapisničkog stola na kojem bi kao trebao biti neutralan. Dakle ti se ne ljutiš na njega zapravo? Ma ne, to je sve dio sporta, ne, malo jebi ga, marketing, ne. Da. Kad bi ti ja sad ponudio meč protiv Pejića, to je nešto što bi ti prihvatio, tako? A na čemu bi u pripremama više radio nego zadnji puta? Pa iskreno radio bi sve isto što sam i radio. Znaš, ne kažem ja, gledaj, zaslužena je pobjeda, ne možeš reći, pobjedio na sreću. Nije pobjedio na sreću, spičio mi je armbar i pobjedio je. Je, istina. Tako, ne možeš, to je MMA i tu... šta kažu lucky punch, ne, pusti ti lucky punch, pobjedio je i kraj priča, ne. Da. Radio bi sve isto, tak da isto bi se pripremao, tak da nemam niš dodatno, ne. Znači u game planu ne bi ništa mijenjao. Jer sve je bilo kak treba, jebi ga, to je bilo moj trenutak nepažnje. Da, ja mislim isto da meč izgleda onako i da ste vas dvojica, oni koji ste bili tada, da bi ga 9 od 10 puta pobjedio ti u onom meču, ono večer. Ali ono večer je bio 10 od 10 puta. Ja ću se dotaknuti još jedne stvari, a to je nešto što me uvijek kod tebe fasciniralo, to je tvoj mindset. I znači nemaš respekt ni prema kome, iskreno prvi put kad sam vidio tebe protiv, čini mi se, Vladimira, ja sam bio uvjeren da će Vladimir pobijediti, ti si ga onak riješio u nešto smiješno vremena i onak užasno si siguran u svoje kvalitete, uvijek te onak svi otpisuju, a ti naravno nastavljaš pobjeđivati.
Da li se tu možda negdje krije izvor tvog nadimka? Ovo je možda najgluplje pitanje koje imam. Pa ne znam, znaš kaj je ono, dali su mi kao to underdog ekipa s kvarta, znaš ono, baš zbog lige, jel? Svaki moj protivnik niko mi nije dao šanse da ono, prvenstveno Vladimir isto imao veće iskustvo od mene, kaj boš ti sad s njim radio, imaš jedan meč, imaš ono, kazam, 10 amaterskih iza sebe, nisi ti još na tom nivou, znaš ono, tako da ono. Ali okej, znaš, mislim, 10 amaterskih puno znači ako su mečevi bili dobri, znaš. Istina. Dobro, inače meni je ono Vladimir iznimno drag momak. Ja ne znam komu on nije drag. Vladimir je legenda. Duša od čovjeka. Legenda. Ok, ti i ja, znači nismo sparirali još od tvojih priprema za Pejića, što je bilo prije godinu i nešto, ali nekako vidim da nas uskoro očekaju druženja uz batine. Jer sam ti pripremaš za mečeve, ja sam počeo dolaziti na treninge. Vidio sam da si boksički napredovao. Dakle, ubacio si kikove, gledao sam snimku bio nekog sparinga i čak bih rekao da si nešto i brži, što me iznimno frustrira kad radim s tobom. S kim si radio? Jesi radio s kime na kickboksingu? Da, išao sam u Armus kod braće Ivić, što se isto ovim putem htio zahvaliti, ne, što su mi pomogli, ne, i nadam se da ćemo i dalje surađivati. Pa da, uglavnom s njima sam radio, tam su ono vrhunski dečki i vrhunski kickboksači koji onak drže tempo cijelo vrijeme. I to je to. Koja ti je neka temeljna razlika između sparinga s kickboksačima i sparinga s MMA dečkima? Pa znaš, kod njih nema kalkuliranja, tu su runde od 3 minute. Oni moraju nametati što je više moguće i statični su došli, znaš. Dosta je statika, tako da što meni više i paša što radim više na toj svojoj kretnji i tak, ne. Ali ti stisnu i volumen udaraca. Je. Kondicijski ti želudac ti izađe na usta. Reci mi, imao si i taj K1 meč ovo ljeto. I to si izgubio. Kako je to izgledalo, zašto si radio taj meč? Pa prvenstveno, znaš ono, išao sam na more raditi. Jel imam kuću dole na Viru. Kaj si šljako? Konobarija, ne. Jel, u tom dijelu gdje sam ti je taj jedini birci, mi smo se dobri s gazdom i sve to, pa ono, rekao da spojim ugodno s koristim. Ako ću već biti na moru, da zaradim neku lovu, ne. I sad ono, mislim, moj trener Saša, on je isto dole na Viru, ne, tako da, ono, mi smo se nalazili, trenirali i uletila je ta ponuda kao da li bih htio raditi kickbox meč, rekao zašto ne, ajde idemo probati, ne, nije to uopće, nikad nisam radio prije kickbox, ne, tako da, to mi je isto naš ono jedno dobro iskustvo. Radio sam protiv vrhunskog borca, protiv Dina Tačija koji je europski prvak u low kicku, ne, i došao, ja mislim, bio na FFC Futuresu u polufinalu, izgubio od Rusa, ako se ne varam, nisam sam ni siguran sada. Tako da, znaš ono, jedno dobro iskustvo, ne mogu reći, gle. Prvu rundu sam čak ja izboksao dok mi nije ono razvalio prednju nogu, ti se ja uopće više nisam mogao kretat. Gdje on čak meni rekao da me više neće udarat po toj nogi, što je pokazao kakav je zapravo dečko sportaš, ne. I zato me pogodio u jetru i tu nisam više mogao nastaviti, ne. U principu da, čim se ti ne možeš kretati, ono, to ti je i psihički. Da, je. Da li misliš da ja nisam gledao taj meč? Jel postoji uopće snimka? Mislim da ne, nažalost ne. Da li misliš da si možda dobio po prednjoj nozi zbog šireg garda koji si ne... Najvjerojatnije, da. Tak, nemaš ti za blok tak lako, ne? Dobro, ali kada znam, jel bi se borio dalje u kickboksingu? Pa šta ja znam, znaš ono, sve ćemo vidjeti ono, kak ide karijera, ne dalje, mislim, gledaj, nismo se tak ni mogli edukvatno spremiti, znaš ono, mi smo trenirali kod mene na krovu. To sam vidio neku snimku. Znači, stari, mi smo na krovu trenirali, ono, ljudi su se vadi kiša, pa ono, lagano kiša pada, ja i Saša spariramo na krovu, čovjek prolazi, znaš, onak pogleda nas, kao onak pogleda tablica, a vi ste iz Zagreba. Dobro, prsti gore, ne. Užas. Tako da, ono, nismo se mogli baš spremiti, ali, kažem, jedno dobro iskustvo. Da, ziher, ono. Mislim da bi ti imao zapravo šanse u kickboksingu, kad bi malo samo prilagodio stil, ne, evo, to je sve... Dobro, možda nije bila najpametnija ideja da uletiš protiv tako dobrog borca prvi meč, ali ajde, onak, ti uletila takva ponuda, mislim da bi svako rekao da. Mislim, to se je radilo, to je bilo po pravilima low kicka, to se radilo s kickerima, tako da nije to bio profi meč. A nije bio profi? Ne, nije.
Jesi dobio honorar za njega ili? Bio je 200 eura. To nije loše. Čisto ok. Nije loše. Naravno za još pogotovo kad si na moru. Da. Znaš kak je. Kako ću dobiti 200 eura, ali ću iskonobariti još mjesec, ali 2 tjedna. Koliko? Sljedeći meč tvoj je bio protiv Filipa Šarića, je li tako? Je. Dakle ovak, ja ću sad biti skroz iskren. Ja osobno nemam ništa protiv mojeg momka, upoznao sam ga jednom u životu, ali nije tajna da je on jedan od najomraženijih likova naše MMA scene. Šta ti misliš o tome? A gledaj, znaš kaj, osebujan je lik. Da. Ne želim previše komentirati o njemu, ne znam, iz nekih svojih razloga, ne. Ali gledaj, znaš taj meč je trebao čak biti, meni je taj meč protiv Filipa Šarića čak bio ponuđen kad sam ja bio u ligi, kad sam ja još držao pojas. Znači bio mi je ponuđen na FFC-u. Dobro. Gdje smo se mi našli sa Husićem i sa cijelom ekipom iz Only Man staffa i oni su meni rekli, gle, ne možeš ovo, ja sam odmah rekao, gle, želim taj meč. Želim raditi s njim meč. Si rekli, gle, ne možeš, on je bio tad u ligi, izgubio od Pereše, kak bi to izgledalo da ti sad izgubiš, prvak, ovo, ono, ja sam tvrdio, gle, neću izgubiti, pobjedit ću. Joj, znaš, ovo, ono, međutim, oni su tad nazvali FFC, da li oni mogu pričekat, da im javimo, međutim, normalno. Jevi se stari, oni su ponudili borbu Blažičeviću. I Blažić je normalno prihvatio borbu, ne, tak da, ono. Okej, ali ipak ste se borili. Ja, ipak smo se borili. I to si ga dobio trokutom, tako? Je, prelavo. Da, i kako ti se činio u meču, ono, što se tiče tehničke pa čak da ti iskreno kažem, iznenadio me kretnje. Znaš, ono, dobro se kreće, dečko i sve to, ali gledaj, ono, čim je došlo do prvog klinča, to je moj svijet, ne? Da, tehnički si tu naprosto nadmoćan. S kim bi najradije radio sljedeći meč, to smo rekli da su tu sigurno kandidati Lemi i Page, ali da li možda još ima nekog kog nismo spomenuli? Pa ne znam, znaš, ono, fokusiram se sad na Rusiju. Znaš, ono, tu sam dosta dobri dečki pobjedio, znaš, ono. Istina. Ako se želiš probiti negdje dalje, moraš, nećeš se probiti dalje ako pobjeđeš neke tarabe, ne. Istina. Znaš, ono, trebam raditi s takvim dečkom protiv Jamal Kurbanov što sam radio, ne, i sa dobrim skorom ili, ajmo reći, skorom ko ja, ne, tako da ciljam ono više na Rusiju, ne. Okej, nadam se, ali nemaš sad neko ime u Rusiji s kojim bi volio raditi? Nemaš? Ne. Ko ti općenito uzor od boraca? Ima ih više, ne, ali kad bi, odaberi jednog. Anderson Silva. Ja mislim da je to legenda ovog sporta, ne. Slažem se. Mislim da, ne znam, obično njega, John Jonesa, ćemo ga zvati Bijeli John Jones. Da, Bijeli Jones. Od njega, John Jonesa i Lyoto Machidu onak stavljaju svi u principu u koš najboljih boraca svih vremena možda. To su ljudi koji su onak virtuozi u tome što rade. Martial arts psychosis. MMA through the bars of a mental institution. Što se mene tiče, ja sam sad onak gotov sa pitanjima. Ne znam da li ti možda imaš neke pitanja, zahvale, pokude. Htio bih prvenstveno tebi zahvaliti za ovaj podcast, ne. I to je to uglavnom, ne. Okej, evo, kad od slušatelja se, kao što znaš, ne rastajemo ovak tišinom, nego svako ima pravo na glazbenu želju. Slušam, tvoj prijedlog. Može za moju ekipu, Ajsni Grutin, Vadi Štoljpi. Može, dogovoreno. Eto, hvala ti Marko, pozdrav poštovani slušatelji. Hvala tebi Fićo. Bog. Evo mene, evo mene, evo mene, evo mene, evo mene, evo mene, ja sam peder, za tebe pinko, protiv te malo mi se uzjebalo šminko, pomoći će tebi Popović Saša, sa stikerima kao tegla ili flaša, ljubavi naša, bejo iz kraja, ajde sada lepo ti naduvaj nam jaja, pa zovi iz zlatu da nam napravi salatu na TV shopu, neku mnogo dobru klopu, jer će te pohor, ajde aj stresi, to valja, davati neuhranjenoj deci, sad se može reći za Kseniju još, reći će vam aj jer nije tako loš,
Djevojko, želiš li sladoled voćan? Hoćeš da ti pokažem koliko je moćan, ali se pazi jer hladan je vrlo, glođi ga polako da ne prehladiš grlo. Vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko pistišu samo za vas, a u pravi čas našutiraju bolju slast. Vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko pistišu samo za vas, a u pravi čas našutiraju bolju slast. Dao bi me kućimo članove grupe, tiče neka čeki me poljubiju dupe, jer moj koban kao kamenje, s njim ću da uslužim Montenegirce. 100 i tekila, oni kao piju to za pola sata, ja bacam ispod 100 jer rakiju i pivo pijem vrlo često, što tvrdljivi sada izduvavam nešto u nos od ribe iz 12-7, like my nigga Rajković Neven, u nos od ribe iz 12-7, like my nigga Rajković Neven. Ajde opusti sada reci čipe, to je dobra veca, model s ribe, veći antitalenat, čak su i od nas, imamo mi za svaku po jedan kobar. Vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko pistišu samo za vas, a u pravi čas našutiraju bolju slast. Vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko pistišu samo za vas, a u pravi čas našutiraju bolju slast. Šipu, šipu, ti odvrtni cipu, daj nam jedan tretman za celu ekipu, ja imam soki, pravi sam baja, da vidiš samo što mi je to baja. Za Boška, Begeta iz emisije Sisi, ružnog manekena, odavno smo sisi, imat ću bebu, ukulele jao, majmuni jedan, dobar lož zao, majmuni jedan, majmuni jedan, majmuni jedan, majmuni jedan, yeah, aj snigra des, pazi sad. Vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko pistišu samo za vas, da u pravi čas našutiraju bolju slast. Ja, vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko pistišu samo na vas, da u pravi čas našutiraju bolju slast. Yeah, fuck Jogani, petko is in the house, fuck Premija, pijać. Biti, mamo pušači, yes, gaće slači, bit street, kao neki mamo jebači, jebe vam majku, jebe vam majku, sex press, begeraši, fucking, spin, šipu, šipu ti odvrati tipu, yeah, model, fuck, fuck the bitches, jebe vam majku, jebe vam majku, Stanko i Boško pederasti, eno sex press, pa se karajte s njima, mamu vam jebem bre u pičku bre, hoćno player jedne, mi smo gangsteri bre, pičkava materija bre, bez kopis in the house, vadim pištolj, bam bam, nemo da vam razbijem kelu, razbit ću vam glavu bre, metku, ulju, čmar, jebo vas, ona iz City Rekordza iz Pinka, svi ostali, opušite mi kurac, jebe vam mamu bre, aj zdravo, yeah. Vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko pistišu samo za vas, a u pravi čas našutiraju vam bolju slast. Vadi štojpi jer to smo mi, vadi štojpi jer petko